Drugar Novaković, vi ste direktor na festivalu Jugoslovenski igran film. Koliko ovaj prekrasan ambijent Bopula je iskoristan? I što treba da se napravi festivalat na Jugoslovenski igran film da prestane, da stane sobiralište na site filmski rabotnici od Jugoslavije? Moram da kažem da je već u proteklih 20 godina i ovo je 21. već dosta urađeno u ovom, kako ste to rekli, prekrasnom ambijentu za jugoslovenski film, jer je to festival jugoslovenskog filma činio u svojoj dugoj tradiciji, ali mogu da kažem i to da je od prošle godine festival dao inicijativu da preraste iz okvira samo onih koji su ga ograničavali na profesionalni film, na onaj film koji je namenjen bioskopu i udružio je sve izvore jugoslovenskog filma. Znači, radi se o jednoj integraciji cele filmske delatnosti koja će se u buduće nalaziti u tom ambijentu, vezano i za drevnu Vespazijanovu arenu, ali sad i za širu okolinu Pule. Mi smo ovde te izvore jugoslovenskog filma koji imaju svoje manifestacione oblike, Festival jugoslovenskog pionirskog filma, Festival Kino Saveza Jugoslavije, Amaterizam jugoslovenski, sve jugoslovenske visoke filmske škole, zatim jugoslovenski televizijski centri koji imaju svoj televizijski festival u Portorožu i ovaj naš festival udružili, omogućivši svim autorima iz svih ovih područja da se tu sretnu, da imaju razmenu misli i ideja, da vide, da imaju mogućnost da pokažu svoje filmove, svoju godišnju žetvu i na taj način da se međusobno otvarajući se otvore u većoj meri i prema širem društvenom kontekstu iz koga proističe naša kinematografija, pa i sama ova kulturna manifestacija. Što vi mislite, da li postoji kriza u jugoslovenski od film i da li to se počustva na godinašnji festival? Da li Pula gi opravda očekovanja godinama? Vidite, ta teza da li postoji ili ne postoji kriza u jugoslovenskom filmu, ona će uvek postojati, sve zavisi kako gledamo, ili neće postojati, nikako ako opet promenimo ugao posmatranja. Ovakvom jednom izmenom, ako se uzme u obzir celokupno stvaralaštvo vezano za kinematografiju, ako se uzme u obzir svi ovi izvori jugoslovenskog filma, onda je teško govoriti o krizi. Onda mi imamo jednu sasvim drugu sliku. Ali ako govorimo samo o jednom delu ili o bilo kom delu parcijalno, onda možemo govoriti o eventualno nekim problemima u okviru tog dela koji se javljaju, koji su vezani za specifične uslove iz kojih proističe film, bilo da je reč o filmu na televiziji, bilo da je reč o pionirskom filmu, bilo da je reč o filmu koji stvaraju naše radne organizacije registrovane za proizvodnju filma, bilo da je reč o položaju filmskih radnika udruženih u svoju asocijaciju, u Savez filmskih radnika Jugoslavije. Dakle, tu možemo govoriti samo u onim razmerama ukoliko je naše zadovoljstvo sa postignutim, a čini mi se da to mi, kada bi rekli i ove godine, recimo, možemo da kažemo da je moglo da bude više filmova, da je moglo da bude boljih filmova, ali ako to poredimo, sad govorim samo o filmovima prikazanim u areni, u konkurenciji festivala, ako govorimo o odnosu ove godine prema prošloj, ako se to može uopšte porediti, onda je sigurno ova produkcija bila i bogatija od prošle po broju filmova. Bilo je filmova koji su bili vrlo interesantni i po opredeljenjima žanrovskim. Gotovo svi žanrovi su se našli na okupu. Bilo je filmova iz Narodnooslobodilačkog rata, bilo je filmova koji su predstavljali ekranizacije značajnih literarnih dela. Bilo je filmova koji su nastali u okviru televizije pa su preneti na veliki ekran. Bilo je više nego ikada i jedne godine ranije filmova namenjenih najmlađima. Dakle, u tom pogledu, dakle u onom trendu, u kretanju, ja mislim da ipak možemo sa dosta optimizma da pratimo sadašnji razvoj, da ocenimo sadašnji trenutak jugoslovenskog filma. Drugar Mitrović, vaš film Užička republika na godinašnja Pula 74 go dobi najvisoko to priznanje. Dozvolite mi najnapred da go čestitam ovo priznanje. Međutim, ima nešto dosta interesno. Na konferenцията за печат повече се зборуваше за некои потрошени средства, отколку за самиот филм. Дали сметате дека еден филм може да биде прескап? Поготово ваков филм како што е Užička republika. Pa sad što se tiče konferencije za štampu, mislim da ona sasvim normalno pokazala interesovanje ne samo novinara, nego i drugih faktora
za filmove od posebnog društvenog značaja i za ono koliko oni koštaju. Mislim da se tokom godina, radeći na ovako velikim filmovima, nakupilo dosta tih pitanja i sada je bilo samo stvar trenutka kada će neko ili kada će neki da postave pitanje da li i koliko treba ovakvih filmova raditi, da li je opravdana njihova cena, a njihova cena je po pravilu uvek dosta visoka i tako dalje. Što se tiče vašeg pitanja, mislim da stvar stoji ovako. Društvo s vremena na vreme pokazuje interesovanje za određene teme i za određeni tretman tih tema. Mislim da u situaciji kakva je sada kod nas, na nivou naše sadašnje društvene svesti, uzevši u obzir specifični položaj Jugoslavije u svetu i tako dalje, ja mislim da su nama potrebni ovakvi filmovi i mislim da ćemo ih i u buduće raditi. Postavlja se sad pitanje koliko oni koštaju. Po prirodi stvari oni koštaju mnogo. Međutim, vrlo često se oko ovakvih filmova ispred i iza kamere događaju stvari koje nisu normalne za jednu razvijenu civilizovanu kinematografiju, za jednu socijalističku kinematografiju pogotovo, i mislim da su u takvim slučajevima trošenja neopravdana. A Užička republika je slika na jedno vreme i prostor. To je poraka na revolucijata od 1941. godina. Međutim, sepak mislim da во него сте внесли нещо по-широко. Što vi mislite? Film Užička republika insistira specijalno na duhu epohe, na istini revolucije, insistira posebno na toj revolucionarnoj duhovnosti 1941. godine, a ona je sva u znaku principa i težnje da se svet u kome živimo mora menjati, a da mi, ovakvi kakvi jesmo u Jugoslaviji, možemo taj svet da menjamo i kao što znamo, kasnije se pokazalo da smo ga s uspehom menjali. Prema tome, za savremenog gledalca, za savremenog čoveka, ne samo našeg, nego i van naših granica, mislim da je jako važno ako on kroz jedan film, kroz jedno umetničko delo, kroz jednu kulturnu manifestaciju dobije neki odgovor na pitanje koje on i sebi i danas postavlja, a neka od tih pitanja jesu zašto živimo, šta znači naš život, šta znači naša budućnost, od čega zavisi naša egzistencija, ko utiče na svet u kome živimo, možemo li i treba li da se borimo i tako dalje. Da ponovim, Užička republika dala je niz odgovora na pitanja koja mi i danas sebi postavljamo. Majda Гърбец, вие сте добитник на най-високото признание на годинашна Тула 74, Златна арена за най-добра женска улога. Таа награда ја добивте за улогата на Аника во филмот Летот на мртвата птица. Дозволите ви најпрво да ви ја честитам оваа награда. Hvala, mnogo vam hvala. Колку своje внесовте во оваа улога? Pa znate šta, ja sam stvarno pristupila toj ulozi, radu u tom filmu čitavim svojim bistvom, vi me razumete, mislim, jer mi je mnogo stalo do ove uloge, mnogo mi se dopala i tako da sam napravila sve što je bilo u mojim mogućnostima. Тоа успе и да се види на екранот. Pa, ne znam. А колку во сето тоа ви помогна режисерот Жика Павловиќ и дали во почетокот ја увидовте големината на оваа улога? Pa, ja sam stvarno strašno srećna i drago mi je što sam mogla da radim sa njim. Jer on mi je pružao stvarno takvu pomoć i takvu podršku da sam mogla stvarno mirno da radim. Kad sam imala neke probleme i bila sam nervozna, posle razgovora sa njim stvarno sam se smirila i mogla sam mirno da nastavim rad. А за тоа дали ја увидовте големината на улогата во почетокот? Pa, nikad nisam razmišljala o tome koliko je to velika uloga ili mala uloga. Za me je to bila draga uloga. Pa sad, ono koliko je na kraju ispalo, pa u stvari nemam baš toliko mnogo sekvenci. Ili kad su bile, kao što kažete, nešto više zapažene, onda
Zato drago, radujem se tome. Dragomir Bojanić Gidra, vi ste dobitnik na Zlatната арена, najvisokото пулско признание за най-добра машка улога. Го толкувавте ликот на Тадија Чемиркич во филмот Свадба на младиот режисер Радомир Шарановиќ. Дозволете ми најпрво да ви ја честитам оваа награда. Puno vam hvala. Колку во оваа улога внесовте свое и што за вас значи Тадија Чемиркич, бидејќи ние видовме еден лик кој е искрен, јасен, лик кој е жилав, верува во оно што го прави, а ни ја дава таа можност да веруваме и ние во него. Mnogo je ljubavi u nju uloženo. Ako se to vidi, a vi ste gledali projekciju, onda znate da sam nešto uložio što se zove ne ta stihijnost koja postoji u meni kao glumcu, nego prosto zbog toga što sam se zavoleo sa tom ulogom. To je upravo verovatno deo rezultata. Што за вас значи Тадија Чемиркич во овој момент? Mnogo znači poslednja uloga, ali ja mislim da nije poslednja, neću umreti još jedno 100 godina, ali ona znači za mene zbog toga što sam se potrudio da je sa ljubavlju odigram. Ono što sam pogrešio i što nisam dobro odigrao, to ja nisam kriv. Znači da moje mogućnosti više ne dosežu, ne dopiru. Mi smo branili jednu literaturu koja je po meni izuzetna, Lalića, i branili smo jednog mladog reditelja Šaranovića, ili kako se kaže mladog, ili kako vi novinari ili kritičari kažete početnika. Ali je istina to da u toj konstalaciji jednog velikog pisca, jednog mladog i verovatno vrlo darovitog reditelja i jednog glumca koji tako nešto znači, našla se nekad nekakva nesuglasnica, međutim ona je mogla da bude u letvi, u pušci. Ja sam recimo voleo da poljubim jednu pušku, vi ste taj kadar videli, i mučio sam se kako čovjek da poljubi pušku, da to ne ispadne teatralno, da ne ispadne, ali kad krenete od te Lalićeve literature, ono ispadne da taj čovjek koji voli slobodu, on bez puške ne može da razume da to postoji. Uostalom, u makedonskoj literaturi postoji bolja priča o tome koliko se oružje voli da bi bio slobodan.